ta keble perlok kumno filong te ngai official khoi pi don kamiat ka koi ka kek ran ha kumbang ro khlain mo te perlok kan ke pormta te ngan persang na ban bam te ngam chumlin ra ban bring video ke bam te ta sim perlok te ngan persang na ban bam te perlok te ngan pormta nga wan ra da uktum mo ngan bam da uktum perlok ba sao bala siat uktum mo te ta udai misit dai ban trumbai salad ban sokhi perlok sao ban piat te perlok somken te perlok nga chumlir ban bam ngapam kidit to te ngdadut har ban somken te perlok tahakan ki porum ta syaba ngan bam ngan doa syama to perlok tang stang ngan bam ni kita kan komsyong ka balang sosat bas ma perlok tumulu selar sao perlok saya cuy bam nyem tumulu nga tanga bang mak tumulu ba plot ma tang kawi perlok somken ta ting et bam bam tung tap ma bam bai tung tap bam sap ha somken ta mur ra le babu ta perlok kan salat la bam sa tung mulut tu perlok habak nyenden madut sik dah yo ai bam sik sekau yo te perlok
bang dok sening teh ngalim talam sengat malah tengah tim han ben sengat ke perlok kadang abang dok ni kutung melu ngan sabam gue por aku ke skai mo sabam he kadok ro mentah skai tengah bam ke cing snguret namar bilia kutung si cing snguret cing sngumen kadok perlok tambah tah entah amit ngan dang dah kutung ngai pisir pi ya bang hai hinong kendong tak perlok. Không lụi nào perlok usi usi tumulu di bebe ya dah kerang perlok kerang nama lah bun kini kesalahan pat sok hi
bat piat te nak kedang te peluk dak klan bam chujungim yikin sorang kham jaga baham bam salat bisibun te ngata peluk el dayong nah ladang ala pedunai kado nomor ba itu biang labam do ta kasa sengat ndal sengat pat sok san ben periko long ka sok sat ba perlok kat phok sengat ra kwa sengat ndal sengat kwa riko tak dau ngabam do ni kutung bolong kutung ba deng klendra perlok te kador kan sabam hai perlok wis ngai tapi saya ibang anar kumbang matkamit nama kene long ka fast mo menang bahar pen ibang tip kumdana perlok te perlok kubisibun te kene forum ta nang penkut noi kene ka video te perlok ngarapi kenap saya share like sekomen ro te larang nang baban penibang ipisia mo siono dengan sa penibang biang dan tulis nih tentang penibang dapat kado mo ini ketung tengah ngit ipisia tarainnya ibang hera mo perlok na kemana isino kendang tuai yo do sana yo sisi sto yo te uktung heu bo balong ke permanen mo bat kini sia kinong yarap ini yarap tolong kumta hei kini sih kisalat ki sosah win mo da produk tangkan nai nan penkut no ya video dan saya kelupat aku video mah tulis bon bye